Kabungwe ka Young Emerging Farmers Initiative mu wipimba yefi keda kutunda ikabunjimi bwa wama wakurenga bunonshi kuba kitwara mwaya kyaro. Twaya munkambi ya Mufumbwe na kumona makatajo abena kupita mu banjimi pakubamba kwikare kumona mashinda mwakwiba kwa shisha. Kuka kikasa twata na mashamba abachi Yesu apakabijine bana babo abena kuzekenta na mambo akukeperwa kwa mema. Nanchi bijimwa bicheche byo twatana pano mwani twatana bajima mataba au atenkumatu urongo bajima mpwa bajima bishu bya rep apakabiji bajima ne kanyenze abwera babika pone bujimi wa makonde konde kabiji bajima bishu bya myungu apakabiji ne katoro. Pano bino nangwa byonkabyo majimi yakatampe ene oba kinka mu manungo mwani mataba au matuchao kechi mataba tune mwani kabiji kujine bujimi wa matemate nabonge cyakubamba mwasumbiramo mwani mumva nerusa kabiji bachi Yesu ne bana babo mwani bafukwire kujima bina nanshi nangwa mama pineapple kabiji na mambo akukeperwa kwa mema mwani navyo byarera baiseka kupoya ne kupoyorora mu mishima kabiji mwane byonse bino bapurira mutumabura kino kibarengeshe kubamba bakonshe kufika ne kurenga tanki mwakuramina mema akutekejako majimi awe bakwashako kutenkumishako tubijimwa tucheche nanchi unoye tanki mwa pompera mema akutekejako tubijimwa tucheche twashara mu mashamba unoye mushima mubatapura mema kabijiba koka kukoka na ntambo yoba kashira ku kipompa kyo bachiburura ne kutendeka kuyengidisha kimo kimye mukutekejako mashamba nangwa kuyana kwingitisha panzubo tanki mukwabo mwane bamufikira peuru ya kyuru kabiji uno ke tanki muikara mema obengitisha panzubo awo obarengira mipompi ya panzubo akwabo kabiji ya mubafwa mwakowera apa kabiji ne mukyoronyi nanchi majimia monka byasenge jire bakankarwane kuyabyarane na mambo akukeperwa kwa mema tuisambane bachi Yesu kwiturumburira mwapita makatajo obajinao mema tujina rukatajo wa mema so tujina mushima unga umwao yema mwana popa pano na mashini yotu jina yonge mwapompa motu pachikampe 2 to 3 minutes mema au pano ke kupemberera jiko hawo mema umpanopo kwa hiyo chocha rangi kwa mamba ne ape mranguruko mkwa twafana kwa mamba nanchi tutunge ko nzuvo ya mema yafane tutapomperamo pacheche inge avuramo asa kwitu kwa shako yo mamo na yo wakitanki yetu atunga pop panonge twabika mema moma pano twashinkura kigwitu kwa shako na yema matumbo mamo na kwitu kwa shako kutegeje mwana mema tujinao na rukataji pakwa yo nkayo tomona kwa mamba mema akepera ko twena twapoya mushima mukwa ukokwa panona ngo twafika pamema kechi avujisha tune so ape twakankara mali yetu kepera kwa mamba tupoyoreshe mukwa mamba ajike bino tukwatenga mema avura muranguruko wetu wakubamba inge to mamba twajinga na boho ya kwa mamba yena kwitupa mema avura kampe akuno side yonse ya mukuru twena kwa mamba yikareke ke garden unoke bujimi wa kwa nsongwa rume Justine Yesu wa matemate pano bino nangwa amweka kutenku mapare pabibye mwane pepi yarera na mambo akukeperwa kwa mema mishima yonse mobata puranga mema ya uminekara kabiji bayiseka kupoyorora pano byonse byakataja nanchi unonsongwa rume wa kankarwa ne kubyara matemate ajipa nasari mambo akubamba nga mema akutekejako akafuma pe bukwashoka bwabena kukeba pakubamba kikwasheko bijimwa byanje kupupuruka apa kabiji ne kutwara bujimi bwanje peuru tukatajo rombe na kutana mo novemu wa mwanki wa mcheche ke na 70 yombe na kusebezeramo ketinjipo na ma equipments nanga byapasha nove mauta pampu yanafanya kusebezesha pakwamba twajijire mu bunjimi sebeze burongo pakwamba ngikare na production yabaya mwane kyange pera nove byo muna kumona ne mema nao etunyema tujina tukatajorwa mema so pa kwa mamba ukonshe kutekeja tubyonka bye na maboko kino kuitumwekera ukataja mambo mishima yetu nakupoya nayo inakulepa mwane kuma challenge
potuna kumona nobe pakino kimi ukwasho bwine bona faina okebesha pakino kimi nobe ukafurumende ke kwakuitutarako kampenge bafaina kwikarako na ukwasho kwa betupoterako tuma mashini twakutekerejerako byonkabya mba betupoterako kaota pampu twafaina kusebeza kukira ne pape potuna kusebeza pakino kimi ne kufidinga bunja yetu kujisha abantu bamunyaunda yetu ya Mufumbwe. Pakumona buno obukomo bubena kufumamo bunjimi apaka bijine makatajo ajipa no pafuamu ntangi wa kabungwe ka yefi wa mbambaka twafunda byavula twakutana panomba inene bekala mu town na nguba bajipa famu bajina na mema na kufuma muka munzubo byonse tutwambe mba bijitu bulongo pano tu lukatajo twa kumona lwa kubamba bajiko na lukatajo lwa mema pumping the water from underground to for irrigation. So bakuno bana kuteba mema na kukeba ma pump kubamba bakwasheko horticultural products like tomato yona kujima ne kubamba that is going to help them increase their production, because in production yabo inea yafwa inatu pano yafwa nokutela ambai for them to upscale bafwa ina mema abya mema abyo tuimwena atebene mba abibina okeo byavula byo twamona perform pano tusakwamba this is one of the model farms actually that we have visited. Kyakine bunjimi kebunonshi kabiji inge bwayingiji watu uburongo bwikaro bw'abantu bwakonsha kupimpurwa na ketekera kubamba rwendo rwainda abayefi asakwesika kwatankena pamona tubungwe tukwabo mobengijira mukubona bashinda mwakukwashisha abano banjimi amwane Justine Kawisha kuno Kakikasa munkambi ya Mufumbwe namba sharai pumwane.